dumelang le amohetswe ditabeng tsa Sesotho ho SABC2 le kanaleng ya DTT pele ke dihlooho tsa ditaba. Ke yona ntho e re shebileng ho etsa ho potlakisa phano ya ditshebeletso. Tonakgolo e ntjha ya Free State Mxolosi Dukwana e re baahi ba tla ba le seabo diqetong tsa mmuso wa profensi. Tonakgolo e ntjha ya Free State Mxolosi Dukwana e re baahi ba tlilo ba le tshusumetso diqetong tsa mmuso o tlang ho dinka profensing ya bona. Dukwana o boetse a hlalosa ha mmuso o lokela ho sebeletsa setjhaba e seng ho se hatella. Ho kgethwa ha hae ho tla ka mora ho itokolla ha tonakgolo ya mehleng Susintombela ho latela qeto ya komiti ya ANC ya phethahatso profensing. Dukwana ke modulasetulo wa bohlano wa ANC Freistata ho tloha ka 1994. O tshwere ditulo tse mmalwa pusong tse kenyeletsang lefapha la thuto le la ntshetsopele ya moruo. O ile a dula ka ntle nako e telele ka mora hore maqhama hae le tonakgolo ya mehleng Magashule a dukehe. O ne a lelekwe ka 2012 e le letona la ntshetsopele ya moruo ka mora ho leka ho iketela ho ba modulasetulo wa ANC kgahlano le Magashule. Re tshepa hore mo nakong e leng hore o fuwe as our leader o tla kgona ho re serve as batho ba business ya Mangaung. Re tshepa hore ho tla ba le di changes. Dukwana o ile a ema kgahlano le bobodu ha teka bopaki commissioning e fuputsang tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso. Batho ba fumantshwa ditshebeletso ka nngwe o ntso etsa bonnete ba hore bao ba sa ka ba etsa dintho hantle le bona ba tlameha ho fuputswa mo ba fositseng teng ba lokiswe ba ikarabelle. So Dukwana o boetse a hlahella hape dipolotiking ka mora hore lekgotla le leholo la maipiletso le qhala boetapele ba ANC bo neng bo kgethwe ka 2018. ke meseditse etsa bonnete ba hore o na le unity e shebaneng le di-project tsa bohlokwa. Ho tlo fetolwa kabinete haufinyana fela Mxolosi Dukwana o nka profensi e seng ntse e le mathata a phano e fokolang ya ditshebeletso. Mahloboholo a tla sheba ho yena ha teka puo ya setjhaba ya profensi ka labobedi. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Mongodi e moholo wa SACP Mapaila o sehollotse mohlanka wa phethahatso wa mehleng wa Eskom Ruyter ka le reng ha esale anka marapo kimelo ya motlakase e eketsehile. SACP e batla ho etswa diphuputso e bang Ruyter o na le tsebo ka diketsahalo tsa bobodu ka hara Eskom. Mapaila o buile sena kopanong ya boetapele ba ANC, SACP le COSATU le moifo o tswang Cuba le Tuli House. Cuba ke motswalle wa kgale wa Afrika Borwa ho tloha nakong ya ntwa ya tokoloho. SACP e re Afrika Borwa ha ya ithuta ka ho phethahala ho tswa ho Cuba. Mapaila o re ketsahalo ya morao tjena ya mohlanka e moholo wa mehleng wa Eskom Ruyter ke sesupo sa ho hloleha Afrika Borwa mme Cuba e ka e ruta hore ho kgethwa jwang baetapele ba sebeletsang setjhaba. He goes on an offensive to attack our country after himself has dismally shown what one may characterize as a spectacular failure in leading Eskom. I think when he came into office, practically, Eskom had an energy availability factor of about 70%. He let it down to where we are. Mekgamahata mmoho e tla tshwara seboka sa Africa-Cuba Solidarity selemong sena. ANC-led tripartite alliance has taken a decision to host the African leg of the Solidarity Conference of ICAP in support of the Cuban people. We are doing this as the ANC to signify our support and solidarity with the Cuban people. Afrika Borwa e na le maqhama a matle le a sebedisano le Cuba ho kenyeletswa le lekaleng la bongaka. Ka o le leng SACP le COSATU di kopane le mopresidente Ramaphosa ho ntsha maikutlo malebana le ho fetolwa ha kabinete ho kanang ha etsahala haufinyana. We discussed the principles with regard to the reshuffle.
There are ongoing discussions, of course, within the alliance, but we are focusing on the performance of government and the principles underlying that. And later on, the president will then take into consideration our ideas regarding where we think we need to make interventions. Moetapele wa EFF Julius Malema o re bo masepala le ba pusong ba nyahladitse phano ya ditshebeletso Northwest. Malema o boetse a seholla Tonakgolo ya Northwest Bushy Maape ka le reng o lahlehisa palamente ka ho pata mathata a phano ya ditshebeletso ka hara profensi. Malema o buile sena nakong ya letsholo la ho hlwekisa la EFF la Statani haufi le Bladeville ka ntlenyana ho Lichtenburg. Letsholo la ho hlwekisa sebaka sa Bladeville, mopresidente wa Mokga Julius Malema o re ho sebe mmusong ha ho ba thibele ho thusa baahi ba tobaneng le mathata a phano e fokolang ya ditshebeletso. Ditaba municipality has been a disaster. Even this rerun of elections has not helped our people. So we don't have to wait to be in government in order to show love to our people. That's why we came with the campaign and restarted the cleaning up campaign. Malema o re Tonakgolo ya Northwest Bushy Maape ha e amohele diphephetso tsa phano ya ditshebeletso tseo profensi e tobaneng le tsona. You can't have a premier who's in denial of a situation that is really happening here in Northwest. What the premier said during the debate of the State of the Nation was right showing the people of Northwest a middle finger that he doesn't care. Baahi ba amohetse letsholo lena. Ne re kopa gore masepala at least twice a week they should come and batla gore cleanela re khone go ba le healthy ya rona mo gae. Malema o re letsholo la bona la ho hlwekisa le rehelletsweng ka Statani le tlantshetswa pele le dibakeng tse ding ka hare ho naha. Selwane Gagau, SABC News, Bladeville. Hunkua ha makoloi ka mahahapa ho atile haholo ho phatlalla le naha mme ditsebi di re bakganni ba lokela ho ba sedi mebileng le ditsing tse ding tsa mabenkele. Botsamaisi ba setsi sa mabenkele sa Vonderpark Pretoria Leboya bo ntse bo fuputsa ketsahalo ya ho utsuwa ha koloi ya moreki nakong a neng a ile ho ikotlisa setsing seo. Bogodi ba go tselwa dikoloi ka dikgoka bo golela kwa godimo mo nageng. Dipalopalo tsa sesheng tseo di golotsweng ke tona ya mapodisi Bekicele di supa fa bothata jono bo etetsegela kwa pele mme ditiragalo tseo gantsi di tlhagelela mo profensing ya Gauteng. Mo ngwageng wa 2019 go tserwe dikoloi di feta 17,000 seo se kayang fa go utswiwa dikoloi di feta 49 ka letsatsi. Mo ngwageng o fetileng fa o wela palo e ne tlhatlogetse go dikete di feta 23 le fa gone bosenyi jono bo dirwa kwa mebileng mafelo a borekelo lone a amega. Motlhokomedi yono wa dikoloi a re o ntse le tseo di diragetseng mo marekelong ano a Wonder Park. They come two guys, they take a guns by that guy. After they take that guy, after they was beating that guy, after he come after 2 days. When he come after 2 days, he was saying like those guys they beat him. Fela bora ditekisi ba re bosenyi jono mo lefelong leno bo ile kwa tlase ka ntlha ya fa le bone ba tsereganya. Once a week or twice ra utlwa re koloi ba itsere but he re na re le teng ntwe wa ire re kgone prevent. Ba itseanape ba tsa bosenyi ba re molao wa ntlha fa o tlhasetswe ke gore o dire jaaka o laelwa ke batlhasedi. I do not agree with an attitude of confrontation towards the perpetrators. Your life is worth more than your ego. Follow instructions of the hijackers unless you are confident enough to resist any temptation. Gole jalo bolaodi ba mabenkele a Wonder Park bo tlhalositse fa bo ikamagantse le mapodisi go batlisisa tiragalo eo go begwang fa morutabana wa sekolo se se gaufi ana tselwa sejanaga fa ana ya kwa boitshidulong kana gym. Bolemone mo SABC News, Pretoria. Baahi ba balwang ka dimilione ba Nigeria ba lebile dikgethong tse akaretsang ka jeno ho le kgetha mopresidente e motjha ya tla kena dieteng tsa Muhammadu Buhari. Dikgethong tsena di tsamaisitswe tlasa leihlo le ntjhotjho la balekudi ba dikgetho ba Commonwealth ba eteletsweng pele ke mopresidente wa mehleng wa Afrika Borwa Thabo Mbeki. Sephetho sa dikgetho se tla phatlalatswa hang ha o qetwa ho balwa dipampiri tsa dikgetho.
Papading ya cricket, ditekete tsa papadi ya hosane ya makgaolakgang a mohope wa lefatshe wa ICC T20 pakeng tsa Afrika Borwa le Australia di fedile. Papadi e tlo qala ka hora ya boraro lebaleng la Newlands, Cape Town. Di fella mona kajeno hosane re tla fumana ditaba tsa Setswana salang hantle bolipi bo latela.